Yes, ndizera ko mumeze neza kandi ndizera ko aho muri mukomeje kugubwa neza cyane. Uwiteka akomeze abateriteka kandi mukomeze kugubwa neza. I Washington ubutegetsi bwa hariya muri Amerika buyobowe na Donald Trump mumarira meshi cyane nyuma yuko Iran yongeye gufunga umuhora Hormuz. Ngira ngo akaba ari amakuru mabi yageze i Washington ndetse akaba yahagaritse imitima y'abakomeye ku isi cyane cyane. Donald Trump murabizi ko ari we warumaze iminsi mike cyane ashyizeho blokade hariya ku muhora wa Hormuz ndetse no ku byambo byose biva muri Iran ndetse bininjira mu gihugu cya Iran. Ngira ngo rero ubutegetsi bwa hariya i Tehran ntago bicaye gusa ngo barebere bareke umunyamerika akomeze abagaraguze agati, ahubwo nabo basavuga bati reka tumusubize kandi bamusubizanya umujinya mwinshi cyane ku buryo bakakaya tuvugana ngo Donald Trump ashobora kuba afite ikibazo cyahamuka cyane bitewe n'imyanzuro ubutegetsi bwa hariya i Tehran buri kumufatira muri uyu munsi. Igisirikare cyo mu mazi cya Iran kikimara gutangaza yuko inzira ya Hormuz yongeye ifunzwe kandi ifunzwe cyane, harimo n'intambara yabereye hariya muri ariya mazi ndetse amato amwe namwe aba yaraswa ndetse amato yarashwe harimo afite amabendera y'igihugu cy'Ubuhinde. Ndagusuhuje rero, iyi ni Africa Info News TV, ngende pazo umuhungu wanyu rero ndaje kugira ngo turebe ese byifashe gute. Aya makuru rero ni amakuru agezweho akakanya kandi ari kuvugwa cyane cyane hariya muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo rero hashize amasaha make cyane ubutegetsi bwa Iran bwongeye gufunga cyangwa se bwongeye gutangaza ko inzira ya Hormuz ifunzwe. Iyi ikaba ari inzira inyuzwamo petroli nyinshi cyane ku isi, cyane ko impamvu bavuga ko ibagomba gufunga iyi nzira ngo nuko Amerika yanze guhagarika ibikorwa byayo byo gutota cyangwa se no gufunga ibyambo bya Iran. Ngira ngo murabizi ko nyuma yuko ibiganiro byanze, Amerika yasiza gufunga ibyambo byose bya Iran ndetse ibasha no kuba yahagarika urujya n'uruza rwa hariya i Tehran. Bikaba ari byo byarakaje rero ubutegetsi bwa hariya i Tehran, bavuga yuko bitakunda cyane. Gusa nyuma yaho Israel nayo yigeze kuba yagirana ibiganiro na hariya muri Lebanon cyangwa se mu gihugu cya Liban hariya mu butegetsi bwa hariya i Beirut, ndetse bemeranya agahenge k'iminsi 10. Ibi byari byavuzwe yuko ako gahenge gashobora kuba katuma na Amerika ndetse na Iran bikomeza kuba byagirana ibiganiro bikumvikana, cyane ko Iran yakomezaga gushinza Amerika ko Amerika itari kubuza Israel gutera Hezbollah cyangwa se n'indi mitwe ya hariya muri Liban. Israel yakomezaga kugenda iyigabaho ibitero, cyane ko abantu benshi bari bamaze kuva mu byabo, abandi bagenda bahunga bitewe n'ibitero byagabwaga n'igihugu cya Israel ku mutwe wa Hezbollah hariya muri Liban, mu murwa mukuru w'igihugu cya hariya muri Liban ariwo Beirut. Ngira ngo rero nyuma yuko ubutegetsi bwa Israel ndetse n'ubutegetsi bwa Beirut bamaze kugirana amasezerano y'agahenge k'iminsi 10, ntago umunya-Iran yicaye ngatuze kuri yuko yari yaramaze gushyirirwaho ikitwa blokade cyangwa se yari yarafungiwe inzira z'amazi zose, harimo ibyambu ndetse nawe yari yaratangiye gufunga inyanja itukura kugira ngo abe yatangira guhagarika ubucuruzi bwose bukorwa n'igihugu cya Amerika. Ariko ntago ari byo gusa yakoze, ahubwo ku munsi w'ejo yashyize ibitero hariya mu mazi ndetse wumvikana kurasana cyane amato araswaho ageze nko kuri 4, ariko kubw'amahirwe ngo bari muri ayo mato ndetse n'ibyaye biyirimo ngo ntago yigeze byangirika cyangwa se ngo abo bantu ngo babe bakomereka cyangwa se ngo hagire uwitaba Imana cyangwa se upfa kabisa. Bikaba rero ari amakuru ari kuvuga yuko ubakakanye igisirikare cya Iran kikaba cyongeye rero kigafunga umuhora Hormuz. Donald Trump nawe akaba yavuze ati Iran ikomeje kuba yarengera cyane, avuga ko nawe mu masaha make cyane ashobora kongera kwegura intwaro. Kaini akaba ari we kapiteni cyangwa se komanda w'ingabo ziri hariya mu burasirazuba bwo hagati wa Amerika, akaba nawe yatangaje yuko ibyo Iran irimo kwigira ngo ntago bishobora kuyigwa amahoro, ngo ahubwo isaha n'isaha ishobora kongera kwisanga n'ubundi mu ntambara ikomeye cyane, bishobora kongera kwisanga n'ubundi ibitero bya gisirikare ndetse n'ibya za drone ngo hariya mu gihugu cyabo cya Iran hariya i Tehran ngo zongeye kugenda rwose kabisa zirukanka mu kirere cyaho zikozaho zongera zikozaho zituritsa zirasayo imiriro. Ngira ngo murabizi cyane icyo bapfuye mu biganiro byarimo birebera hariya Islamabad nuko Amerika yanze gutanga indishyi y'akababaro cyangwa se kugira ngo batange amafaranga yo gusana ibyangiritse cyangwa se
babe banakuraho ibihano ku gihugu cya Iran. Ngira ngo kandi ibi ngibi byavuzwe n'igihugu kandi nanone cy'Ubushinwa nacyo cyasabye yuko Iran yakurirwaho ibihano, cyane ko Ubushinwa n'umufatanyabikorwa mwiza w'igihugu cya Iran. Ubutegetsi bwa hariya Beijing kwa Xi Jinping akaba ari ubutegetsi rero bugirana umubano ukomeye cyane n'ubutegetsi bwa hariya muri Iran kuva kera cyane, kuva muri 79. Nukuvuga ko rero nyuma uyu muhora kuba ufunzwe ni byatangajwe na perezida wa inteko ishinga amategeko ya Iran, akaba yitwa Mohamed Galibaf. Akaba ari we wavuze ko ibikorwa bya Amerika byo gukomeza gufunga ibyambu bya Iran n'amagambo y'ibikangisho ya Donald Trump yo ku mbuga nkoranyambaga bishobora gutuma inzira Hormuz yongera gufungwa kandi igafungwa itazafungurwa burundu cyane. Ngira ngo murabizi uyu munsi akagunguruka ka petrol cyangwa se ka essence kari kageze ku madolari 100, ariko gashobora ko uyu munsi kabuze kugera ku madolari 200, kuko ngira ngo nyuma yuko uyu muhora ufunguwe nta n'amasaha 24 aciyemo kugira ngo ube wakongera gufungwa ndetse n'igihugu cya Iran. Nukuvuga ko rero n'ubundi ibiciro bimwe bya petrol dushobora kongera kubona n'ubundi ibyuriye, ibihugu bitayifite byo n'ubundi birakomeza kubaho bitayifite kubera yuko n'ubundi uriya muhora nimba ari wo ucamo 25% bya petrol, birumvikana ko petrol ikomeje kuba nkeya cyangwa se n'ibikomoka kuri petrol. Iyi nzira yafunguwe ku gicamunsi cyo kuwa gatanu ejo bundi, ngira ngo murabyibuka ku itariki 17 nibwo n'ubundi igisirikare cya Iran cyari cyatangaje yuko uriya muhora ufunguwe. Ngira ngo byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba yitwa Galif, akaba ari we wari watangaje yuko iriya nzira n'ubundi ifunguwe kandi byemewe neza cyane. Hari nyuma yuko Israel na Liban bigeze ku masezerano yo guhagarika imirwano mu minsi 10. Ngira ngo ariko nubwo aya masezerano yaba yaragezweho hagati ya Israel ndetse na Liban, Israel yavugaga yuko n'ubundi umutwe wa Hezbollah wo mu gahenge ngo ntago birimo ngo kuko ngo ugomba kurwanwa cyangwa se ugomba kuba wakurwaho, niko Israel yavugaga. Iran nayo yahise yemera urujya n'uruza rw'amato, ukuvuga ngo nyuma yuko amasezerano y'iminsi 10 agezweho hagati ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran cya Liban, Iran nayo yahise yemera urujya n'uruza mu rw'amato atwara petroli mu nzira ya Hormuz inyuzwamo igera kuri 20% iyikoreshwa mu isi yose. Ibyatumye igiciro cya petroli mu isi kigabanuka muri ayo masaha make cyane Iran yari ifunguye umuhora wa Hormuz. Ngira ngo ariko aka kanya igisirikare cya Amerika ndetse n'igisirikare cya Iran, uyu munsi igisirikare cya Amerika kikaba nacyo kiri guhatirizwa kuba cyakura blockade hariya ku muhora wa Hormuz ndetse no ku bindi byambo byose bikoreshwa n'igihugu cya Iran byinjiza cyangwa se bisohora ibicuruzwa byabo. Igisirikare cya Iran gishinzwe kurinda ibijyanye n'impinduramatwara za Kisilamu IRGS cyasohoye itangazo kivuga ko ubugenzuzi ku nzira Hormuz bwasubiye uko bwahoze. Bivuze ko hanyura amato y'ibihugu runaka, Iran ivuga ko atari iby'abagambanyi cyangwa andi akahaca abanje kwishyura. Ibi ngibi nukuvuga ko ubu ngubu amato ari gucariya mu Hormuz nukureba niba atari amato y'ibihugu byo bifatanya bikorwa n'igihugu cya Iran cyangwa se n'igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Israel, kuko nibyo bihugu bihanganye na Iran. Ubwo nukuvuga ngo harimo ibihugu bya Saudi Arabia, ibihugu bya Qatar, ibihugu bya Kuwait. Ngira ngo murabizi ko nabyo biri mu bihugu Iran ihora ivuga ko umunsi wari wo wose ishobora n'ubundi kuzabituritsa. Ngira ngo murabizi ko mu minsi ishizeho ho mbere y'agahenge Yohanibu urugomero rw'amazi rwaraturitse bitewe n'ibisasu byagabweyo n'igihugu cya Iran kirimo kijya kwirwanaho ko yuko hari ibirindiro bya gisirikare by'ingabo za Amerika. Mu itangazo IRGS, izi zikaba ari ingabo rero zirwanya impinduramatwara za Islamu yasohoye itangazo basohoye bavuze ko Amerika yakomeje ibikorwa byo kwiba n'ubushimusi bwo mu mazi mu buryo cyangwa se mu byo yise gufunga. Nukuvuga ngo Amerika yakoraga gufunga ntago ari sawa cyane. Mu itangazo ryabo bavuze bati kubera iyo mpamvu ubugenzuzi kunze Hormuz bwasuye uko bwahoze. Iyi nzira y'amazi y'ingenzi ubiri mu bugenzuzi bukomeye bukorwa n'ingabo za Iran cyangwa se n'ingabo z'impinduramatwara za Islamu. Izo ngabo zavuze ko uriya n'uruza rukomeza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuyeho ibikorwa byo kuba cyangwa se byo kubuza cyangwa byo guhagarika urujya n'uruza rw'amato ava cyangwa se ajya muri Iran. Perezida Donald Trump yavuze ko ibyo bikorwa bya Amerika bizavaho ari uko Amerika na Iran bageze ku masezerano y'agahenge cyangwa se ku masezerano afatika yo kuba yahagarika intambara burundu. Vuga ngo rero aka kanya n'ubundi intambara iracyahari, urabona ko umwuka uracyari mubi cyane. Isaha n'isaha n'ubundi dushobora kunya kubona ibitero byayo bya drone
byaba ibya gisirikare ku butaka cyangwa se n'iby'indege zo mu kirere. Ngira ngo murabizi niko n'ubundi iyi ntambara yatangiye. Aka kanya rero umuhora Hormuz ukaba uri mu biganza by'ingabo za Irani, ndetse zikaba arizo ziri kugenzura, arizo ziri kugena ibiri gukorerwa muri uriya muhora, zikaba arizo kandi ziri gutanga ibyangombwa ku mato ari kwambuka hariya. Ni Africa Info News TV rero, gumana natwe kandi ukomeze udukurikire.